الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tumsima Allah subhanahu wa ta'ala, tumutendereze Allah, tumuhimbise Allah ubwo wabasa kuguhereza insya nonje rwakata nurumpaha kugira ngo nyowe niwe umurebe wa Sky TV na munonga irakari y'abantu kubasa kubatu cyari muri ababahurire. Tumusime Allah ahabwe biconco byinji ebyatwire Allah subhanahu wa ta'ala kanangwa na nebe byatakwire Allah subhanahu wa ta'ala titukumusima ahabwe byonke byatuhire ebitukurebesa misho gitu ninge bitukuhuriza amatugitu ningashi ebituri kumanya konkani tumusima Allah subhanahu wa ta'ala nebe byenyini ebyatakwire no basa ko ine kinte cyo twire no mushaba ine kinte cyo twire no sherura no ronda no shaba mukamaro hanga bwakire bwizire ngo abase kikwereza no rataka kikuhire obu muni cyendo mwebaza abo kuba no basa kwekanga ngo cyo kintu kandi ntibasa kuba kiri kibi abo kuba Allah subhanahu wa ta'ala we namanya ni kihe cyo kugasha. Of course ebyo kugasha ni byinje Allah subhanahu wa ta'ala byakwire ombyo mushabire na nebe byo tamushabire so obwiro bukukira yebaza Allah subhanahu wa ta'ala tine nshonga yo notine condition reka kuteka ho nshonga ngo ninyebaza mukamaro hanga bweki tumwebaze niriyaro wa mwebarizo muisyo ogori kwisya kwa yabe naza kukucharginga ningo kushashuza akasente ahabwa oxygen tanks ziri kutaha ombi hahabyawe za oxygen kwa yagire kushaba omushara kwa yagire kushaba akasente ninga kujya ngo ukora umurimo cyabweki hono tukabintu tumaraho so tumusime Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza nyamahanga rukira byona uguri tuhereza ensya nungi kujya ngo tukirye umurya babahurire cyo cyonka echa kandi mwebarize ekiconco cyo busilamu umurebi witu wa Sky TV na munonga buri rwa katano eshahankezi nituba turiya hampa twine kiganiro cyo busilamu turiganira ahabusilamu omurunya kitara ningashi umurimo runyanko nagamba runyakitara nikimanyisa ururimi orunyankore rukiga runyoro rutoro ngo nani ngamba nangwa tukoze research twashanga ngo kandi ti runyoro rutoro honka komaho konka kandi nguna waza Tanzania waza Zanzibar waza hanu muri Kongo harimo abantu barimu ururimi orunyakitara bari kuretegereza ninga bari kurumanya ngo some dialects ninga shebigambe bimwe biri kwatagana na nindi mizabo ezibarigambe cyo kumanyisa ngo Sky TV nekisaho iwe weno lya hampa hati we wenka gambira ho na mutahi wawe kurebekana ngo yagumana yekumira aha program ejimpaha buri shayi 10 zahika batoro akatano kuba noboriho tukabasa kugira ebitwashuma ninge bitwayetegereza obusilamu Qur'an na hadithi nizigamba ki ahankurana y'abantu ningamiturire y'abantu ningo engeri yitukuturo magara genseji ningashibe kutambura omunshonga za government obusilamu bone bugamba ki omunshongeze munkezo nka politics obusilamu ni bugamba ki ebe byone nitwani tubikuretera aha Sky TV irakari y'abantu gumano gumaho mwene mushomo gwitu gweri izoba nitwenda kureba obujunanizi bwa bomuzire obwayine aha mwana na munonga turi kuburayo obwire buke abana bakabasa turugumungaro bakabasagara kamashomero kandi kureba bazira bandi nitwenda kureba muri yobo bwire nice cyoyine no basa kuburi yaho muzire we nojyo tubishi etame tandikariyari abana bakazayishimira nakabankabya no ho abazire naboha hati nico kitukwenda kureba Qur'an yune kugambira ki ne kujya ngo zarohereza umushomesa abashomesa nabo bakareba kubana tugiro kutubareba mujye omukashaho abo kuba buri kizibu cyone cy'umwana nitucegekerera abazire. Allah subhanahu wa ta'ala natugambira umbimwe ombujunanizibwa obutwine katutanigane neshura yankaga na mukaga umushorongo gwa mukaga shura yankaga na mukaga kabagambira haba tukuratira Sky TV ngo turiya kushoma turiya kweshwijuma turiya kutera toki muryebe bituri kukora amagara gite miturire yitu kureba yo Qur'an ne bigamba hoki nibiha umuncho kubanza umbujunanizi bwo Allah subhanahu wa ta'ala obu yatuhire akatugambe mushura yankaga na mukaga umushorongo wa mukaga natujya bada undu billahi minash shaitanir rajim umurharabu Allah subhanahu wa ta'ala nagamba katubanza umurharabu nayita abikiriza nti ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
Allah kayititwe abikiriza iwe wena riha TVG Sky TV Allah niwe wari kweta iwe muyikiriziwe owihire yo kwikiriza qu anfusakum mutinise mitima yanyu mubanzi mwe kenyini iwe muzire iwe tata obujunanizibwa bwawe nobo iwe mama obujunanizibwa bwawe nobo iwe wenyini banza otinise umutima gwawe oyehaze umutima gwawe biha wa ahalikum nara na n'abantu bawe abori kwebemberera abo kurisa abori kukuza abo otiro mugaragenseji ningashi abe mikono yawe eyineho abo kuba hinabori kurebera mu family yawe abakoza bamwe botazire qu anfusakum wa ahalikum nara batinise ekizibu cy'omuriro gehena ekikumisa ngu iwe wena ori kutureba iwe wena omuzire niwe inobujunanizibwa omwana wawe tisheka tihishomera umwarimu wa muzigiti ti mushomesa ti neighbor niwe kenyine wo kubanza kugira ngo ino kutinisa umwana wawe okumutinisa umuriro tugende mpora omwana okumutinisa umuriro eki Allah subhanahu wa ta'ala likwenzamu icyari kugezaho kwerekereza ngo mwehaze byona mutamise byona nk'uko tuyize nitushoma Sky TV nk'uko tuyize nitushoma imishomo y'emiringo ni mu cyatukuratira YouTube Sky TV na mwehaze byo byona ebe Allah subhanahu wa ta'ala yatwerekire ngwa ebikoko bikora nozo muriro ebikoko bikora nozo muri gihena ebikoko bikora nebibi ebikoko bikora itize sin byona ecyo nikimanyisa ki nikimanyisa ngo harimo kushumisa umwana wawe emico mirungi umwana uri kumwereka ngu kirabazire ebi nitubimanya nyene nyetegereze nitubimanya ningashi abana bito kubyega bari kubyeha haritwe nitwe kenyini kutukuba nitwerabyamo umwana nayega munonge bimamuri ukora na munonga tata yatariho abugamba bwo kusira kuba no gamba tata yaba atariho ningo kumukwerabya muri babiri tata yaba mwene muriho okwekitini so kumukuhereza ingane kitinisa echo omwana narahuka kwega munonga because omuhandicho mwakahandika yajati nikirebeka omuhangwa omwana atakwetenga kumwegese imico mibi naturally ariho kwegesebwe imico mibi ahabwo muzigustani akana nukabuzaho mpaho ngo noho wanyashukari mama tinye kandi niko kakariho kongo kiza kujya batoreba mu ngaro hari mushukari ekikumanyisa ngo omwana okuruga naturally stani ruhanga umuzigustane gwe eje yitugira eyiruhanga tugambiraga buri sande abashoma hasande umuzigustane ogu nahika ha mwana bwa muzara immediately umwana atakwetanga kumugira ngo mwegese imico mibi no ecyo tikikwetengeza naturally umwana nayega imico mibi turikwetegesa kugira ngo yagihandijo tikwetegesa kugira ngo blaming ningo sharembanje abandi omwana we okujuma omwana najuma umukati no yarahurira najuma ecyo mayisango omurimo gutwine ni muhango nko muzire wotakimanyire wo yibaza abatebenkanisa ninga manager ninga ba managers ba Sky TV kandi ubashabire ahabwe nshonge mishomo nkeji ninge bintu nkebi titukukira bitunga abo gabo muni tubitungoro wakatano nkaho nasaza amuzigitogo nasazaho ebi twaganira nimanya ntumuriho ni mukuratira nabagambya program mpako neza kuberiho konkangu obwire bwa samoni ninga bwa hutuba bo bagabuke orwakatano kandi nebwo bwongo butubatunga mwebaze na timbaganege mpaha ningashi Sky TV ebase kwija kugira ngo ebase kwisa in details ebi tutakabasa kushomesa omuzigito rwa katano omudakika 30 ngo biyetegereze omwana omuzire iwe tata iwe mama twena twino bujunanizibwa twine okutereza ihanga ryitu
nobu presidenti no baraba bacici ba parliamenti no barabe ni bagamba biha konka twatutateriza mu itwenka bazire iwenka tata nyowenka tata iwenka mama na niwo mwana ukata yamatu manyarahanga kakuhama twabiri mwana we kugira ngo ubase kukurikiriza munongo cencure ecyo tahurira ryo mu kutoko kihurikirizo kwa kandi nicyo kiyakwirira amatwabiri ngo base kuhurira byinji konka kandi wazagamba ogambe bice tokora King David on Bible nagira ngo akashaba mukama ruhanga kugira ngo amuhereze atunge byinji ahurire byinji amanye byinji konka musibo munwa agambe ecyo cyonke kirigasira abantu ekiko muhisangwiwe musigazi we iwe munyeto we nori aba runyakitarani tugezeho kushomesa eminyeto ngugamba bice kurikiriza byinji reko tunga devices nyingi konka waza kuruyakitinga kuce rebekana ngo okuyomba okukora biha ebyo kwecwacwana kukora manya biha manya tinye manya kwehakana gamba bice now eki nikitutwara omukugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala katujanti tutinise abantu bitu abantu abutukwebembera abantu abutuzire abana butwinoma kagitu nangwana n'abakozi nanabona abutukutegeka ninga butukureberera omufamily zitu abo bona tubase kubatinisa ebinte kubasa kubaretera okukora ebibi ebirabaretere bazo muri gihena jezaho ngo kukiri kubasika yeyambise byona edini na society na government n'amateka kurebekana ngo mwana wabasa kumumurudinga omwana wabasa mukuza omunkuza enunji ahabwo kuba nituyisha kubuzibwa quru kumurai wa quru mas'ulu an ra'iyatihi nabi sallallahu alaihi wasallam natukakasa ngo twena turya barisa jezaho okurekana ngo ece cyori kurisa wabasa kirisa kiguta wabasa kinywesa kiguta abwenshonga ngo cyori kurisa Allah naja kikubuzaho nitwija kubuzibwa abana babutu twayororire nitwija kubuzibwa abacara bitu nitwija kubuzibwa abantu abana babakozi bitu rebekana ngo warisa eki warisa ngo kuri umurisa wena ngo nabuzibwa mukama weye na nito munso mumpato lyabarisa omwana woyine Allah subhanahu wa ta'ala nazamukubuzaho tokuza la tazuru ibn adam nabi sallallahu alaihi wasallam natugira ngo la tazuru ibn adam min amama rabbih hatta yusala anil arba Allah natu hadith nabi sallallahu alaihi wasallam natukakasana tugira ngo mwana adam takuza kwihe kijere umisho ga mukama ruhanga ahakiro cyemperu ahakiro cye kucwerwe manja ahakiro cyo kwanjura ebitu akoziro munso mumpaha okuisobo Allah rakubuza habintu bina wa fi riwaya kandi mungambe yindi anil khamsa ahandi nagamba habintu bitano konko muryebyo ekindi kwendamu necho eki Allah subhanahu wa ta'ala ahabana ningashi abana butuyine abana butukurera abo obujunanizi bwawo muzire ubwo mwana wozire. That's why Allah subhanahu wa ta'ala obwaburi tukashoma ahabushwere ku Allah subhanahu wa ta'ala ari bukunda munonga rebekana hari amateka go bushwere Allah nateka teka tikujya ngo iwe cyawe no kurekana ngo wazara umwana wateka umwana tiwe intama umwana tiwe mbuzi oguno muntu wakadikaramuna bani adama Allah kahereza umwana wa Adam ninga mwijukuru wa Adam Allah kamuhereza kitinisa tari nkente tiguwo kuzara kuteka kamo ni yeri kuzara embarasi nizuzi kuzara ekimara kugira batekatandika katera umugeri nayo ni training nayo hineke kuba ni training umwana wayo kunka itwete tukuzara kunagaho mpo tibwana bwemba tangu naza kuzarwa ngo atandika kweta kora ite turya abantu. Allah subhanahu wa ta'ala natwenza ahabwachi Allah natwenza kugira ngo twine kintu kitwine kuteka na Allah subhanahu wa ta'ala ko yahereze kuhanga Adam Allah hinebi yakorire Adamu
yaheza kwanga Adamu ataka hanjire Eva ataka muihire mu Eva mu rubajureye Allah hine byakorire Adamu ecyo kureberaho Allah natugambira omusurati Bakara aya 3:3 Allah natwizosa yaheza twereka uko yagambire ba marikana n'ababiye bariho n'ibyabe biriho byona ariko bigambira ngo ninza kuteka omuntu munsi ebyo byona baheza kurugayo final omuntu munsi yaheza kuhikamu Allah subhanahu wa ta'ala akashomesa Adamu yamujanti fa'allama Adamu nagamu mu Qur'an ngo fa'allama Adama al-asma'a kullaha Allah akashomesa Adamu abinje nitujivunure ji aya ningogo mushomo rurongo washoma Qur'an ya Abdul Razak Matovu je ya Uganda ninga sheje yitu y'urunyankore ya runyakitara ya Price Store wagiza mu Qur'an ejo baka tukavunura ninga bakavunura bari kugira ngo wa allama Adama al-asma'a kullaha ngo Allah subhanahu wa ta'ala ko yahirize kuhanga Adam yamwegesa amazina g'ebintu byona chishikire konka engambe nungi ningashi emvunure hikiri neri kugira ngo akashomesa Adamu okwayi no kweta amazina ebintu okwayi no kushomesa ebintu Adamu ruhanga taramushomise ngogu no mutingwe ginesimu ngogu no muzindaro ngweke niki ngo mwana wawe ninanka wabu kwihaho akamushomesa okutunga capacity mental capacity echo nitucheta brain booster ningashe okuyamba bwonko bukabasa kukura echi tutwaza abantu mu mashomero nitujja kuhikaho umubimwe obujunane nzibo butwine konke echi tutwaza mu ishomero echi turetero umwana twasitamaho echi habwacha nakireta ngo Allah kastamana Adam yabasa kumuyamba bwonko bweye yabu developinga yabu isaha level eyo kujya ngo nibubasa hati kweshariraho kuneminga ebintu kumanya ngo ekineki niwe noyetenga ecyo nakireta nyine kindi kwenda fa'allama Adama al-asma'a kullaha niwe noyetenga kusitamiso mwana wawe haka iwe mushija wose bo mu taxi umushije utsiba mu mirime yoturamo tungakira ko kwereza abana bawe mu mwazo ningasho mu wiki ningasho mu mwezi tunga makira ko kujya ngo kampani nkahereza family ostamina no mwana otandike kumwege senje show itwe nkabatoro tutwaza tuti itwe nkabagahe tutwaza tuti itwe nk'abanyankore tutwaza tuti itwe nkeke aho none oyamba bwonko bwo mwana okukura enshonga habwacha bira abana bizire kwitabishebo okukiro kwitabanye nabo tinkujya ntibite banye nabo konka ngo no kushanga abana obwonko bwabo bwijwire mu banye nabo ishe nayijame kigurukano hati cyangwa ho mwana tayine love tayine tali mented omubwonko tayinemu ishe pati mpango hati na ushanga umukantubusha omukiniga nareba nkisha tini mugasho echo kimuritiro kugira ngo kakutabuka ati tatanyoye ninkutema ushanga umwana kwasire jambe naenda kutemera ekintu kibe kukire yo kube kibyimunonga kongani kirugankahi obujunani zibwa bwitwa bazire na munonga side ya batata tubonagire obujunani zibwa obutwine okorera abana bitu tubonagire engeri yitwine okuzamo abana bitu tikwo kuturimo nitubakuzamo tugarukeyo twahirigo twatungire Sky TV derekana ngo wagarukayo derekana ngo wabasa kugira ebinte bimwe ebiwanagire byeyizuse obase kujya ngo wabigaruzo mu nkora okukuza umwana witu ningashi omukukuza abana twinemu Allah subhanahu wa ta'ala natugambira haraho yatujya ngo turekane ngo twatinisa abantu bitu na nabana bitu na nabona butukwebembera okubatinisa omuriro ahabwenshonga ngo ayejo neho iri kujya ngo omuriro waqudu hannasu wal hijara mazima ekuzo muriro n'abantu na namabare alaiha ahariyo gomuriro
aleiha abakumi b'umuriro aleiha abetorwire umuriro gwe malaikatun giladun shidadu la ya'asuna allaha ma amalahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Abantu ababetorwire ningasha abakumi b'umuriro ni ba marika abamani bine kiniga bine amishani gatukura abari kuma umuriro to kubasa kujya ngo basaba bribinga aruna korwe deka kozesa akira kako kujya ngo cyari yumagara genseji obase kuyamba umwana wawe na nabantu bawe ahabwensho ngo ryaba buzibwaho na nabana bawe benyini na niwe muno tureba na iwe program reka n'uburyo mu cyumuro stamaho mpaho tera abana YouTube oronde o subscribing as Sky TV kugira ngo base kutunga imishomo gumpa burwa katano obe noza ho kuhurikiriza tukamanya umwana wawe nabasa kugira iki yabasa kwihama reka gureba wenka reka kureba umushomo guwenka gurepeatingira umwana wawe nabasa kwetegereza ece turi kwenda muri iki ece enteka tekeriho ruhanga nakuteka nakwereka ubujunanizi bwo ina mwana wawe ngo niwe ino kubasa kumuprotectinga first and foremost niwe ino kuprotectinga umwana niwe ino kumumwana tikugira ngo no kuzara kanagaho that's why omu bujunanizi bwo kushwera ninga bwo kutasa bwo kutunga amaka hine binte bitukugira ngo umusigaza abanze yatunga hine binte bitukugira mu Qur'an aya surati nuru aya beshura yabiri nina aya yabiri yashatu nibiraho mpo Allah subhanahu wa ta'ala ajante wali yastafifa alladhina la yajiduna nikaha iwatakabase kutunga uko kubasa kureba abana kureberera abana bawe tukatungire capacity yo kubasa kurera abana kumaho waliyastafifa alladhina la yajiduna nikaha hata yuguniyahum Allahu min fadli okwisoma mukamaro hangara akwereze obushoborozi akabasa kuhereza abigwiga bweye ninga akakwereza akamari okatunga akasente okayisa capacity mu kiriyo mu kigambe cyo no kujya ngo gira capacity yo kubasa kugira ngo nobasa kureberera umwana ningashi kuprotectinga umwana omuzire niwe ino kuma umwana wawe tane tugamba kuma umwana ningo kurinda umwana ningashi kuprotectinga umwana titukumanya so kumuprotectinga kumurwanirira yagire imico mibi ngo bamuteka polisi omumbuga z'amateka ino mu bihugu yakora ngoze yoze kutugesento mwiheyo apana umwana nukumurera hanu akiri muto umukigambe cyo mpe cyo kurera umwana ningasho kuma umwana no kumukuma akiri muto mukume uri kumwege sengesho. That's why Nabi sallallahu alaihi wasallam natugambira mu hadith emwe natujyangu ekinte kirungi ecyo muzire ningashitata uri kubasa kuhereza umwana wawe no kumushomesa okugire husnul khuluq okumushomesa emico mirungi na no kumwegesa ethical trainings ningashi emice enyetwaza enjesho yegesa umwana omubinte birungi byo kubasa kushomesa y'umwana. Hadith eri mu sahihi no basagira ndo sahihi ebigambo byentumwa Nabi sallallahu alaihi wasallam natugira ngo omubinte byo kubasa korera umwana wawe birungi no kumwegesa emicwe umwana nagishoma haka ekikumayisa ngo nobujunanizi babwitu nyowe niwe omurebi bwa program ejimpaha ngo twino kuba nitushomesa abana bitu emico emirungi retera umwana yabasa kugira izina ryawe omu mico mirungi reka kusigaho muntu. Ibn Qayyim al-Jawzi no momba manyi abizire Nabi sallallahu alaihi tabi'ina bahereze kurugaho akana agamba akajantifa illam ta'amaru sadaqatul jariya la ta'amaru dhanbun jariya. Watakubasa kukora sadaqatul jariya utakubasa kuretera umwana wawe yaba omuntu uri kubasa kusigarana kushabira abo kuba Nabi sallallahu alaihi wasallam natugira nti kuturi kufa ebintu bishatu nibisigara
wotakubasa kunko muri byo ebikubasa kusigara ebintu byona nibitucerekereza ninge ebintu byona nibihwaho omugasho y'ebyo limunokora byona neho kwiha ebintu ebi bishatu ekimwe muri byo ni no kusigaho umwana uri kubasa kushabira alwalad salihun omwana obonire owo mugasho omu community ningo mu society. Now Ibn Qayyim al-Jawz tugaraka kigambo cye najya nti wota kubasa gukora sadaqatul jariya. Sadaqatul jariya nekintu cyori gukora kikasigaraho ngo na wafa ekitabo cye birunje bakasigara nibahandikamu bacahandikamu ngwa Jamiru ngwa Sara ngwa Madina ngwa kasiga yateka itaka nibombeke mizigiti. For example yabarunya kitara dawa hini bari gukora oshanga nibazakora za darasa za kanungu nibazaza rukunje nibazaza nkahi hine obutukuba nitwenda nibendo buyambi kuba nibazayo wateka mu sadaqatul jariya nekintu cyo kubasa akora ngori akakibasa kibenefitingamo akaguma nakikozesa ruhanga nakushashura oboriho obotariho obwe kintu cyo kikusigana kitambura nka ilimu ningasho kutambuza ilimu okushomesa abantu ko kuhereza nka platform ejimpaha ko okushomesa abantu ko kikuba kiriho nkomba muntu wakubasa kusponsoringa program eji tubine byinji uri kubasa kuba yina ka sente keye wajota tukongana nyenda kuba ni sponsoringa runyakitara ningashi eji program y'obusiramu Islamic hafawa ninga Islamic hawa ahananke jaha TV Sky TV ninga shokarangiramu ukareta mwa oburango ukahagira program ejimpa ukahagira TV ejimpa ukahagira program eji ngo program eji ke kuba nitambura notungamo empera oboriho obotariho aho ombwiro bweri mara eri kutambura buri muntu wena ari kugihurikiriza buri muntu ari kugira kiyayega ekyo nicyo kitweta sadaqatul jariya. Sadaqatul jariya ne kuyamba bofire obokiriho hurire oba notunge migisha oba notunge mpera. Now nguko Ibn Qayyim al-Jawzi nagira nti wota kubasa kutusigiraho umwana owo mugasho la ta'amaru dhambun jariya kandi hatutakakora utakasigaho umwana arabikisirani omubantu we nicyo kigambo cye cyari gamba tukigarigemo nagira nti fa illam ta'mal sadaqatul jariya wota kubasa akora sadaqatul jariya ninga kusiga umwana obonire umwana owemicwe umwana ari kubasa kwegesa obusiramu ari kubasa kuyamba mu society ari kubasa kugira biyayambe biyagasiri hanga then la ta'malu dhamun jariya ebyo kushwera biruge ebyo kuzara umwana birugeho ekikumesa ngo waza kuzara manyo bujunanizibwa bw'umwana we munoza kuzara manyo bujunanizibwa ebyoyine okorera omwana owoyine bwenshonga omwana woyine naza kuba yabo wihanga. Allah subhanahu wa ta'ala nagambira nitwa abana ngo twino kuba twine binte bitwino okorera abazire bitu okwenda abazire ngo tumanye. Allah subhanahu wa ta'ala akaherezana n'abana kugira ngo bino kumanya ikibino okora kanchi heyo kache tugende program eyitwino mukawo short break akutwino kuzamu then tukabasagarka ngo nitwa abana. Allah subhanahu wa ta'ala najanti waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayn ihsana. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah karagira akateka hikiragiro yamara ntitishina sheme kuba naramizibwa okwihaho we Allah subhanahu wa ta'ala omwe ati alladhi lam yalid wa lam yulad uguta kuzara takuzarwa wala yakul lahu kufuwan ahad kandi atine ekiyahanje kiri kumusha oyine kuba no muramya eco cyaka kitekaho hakaman wa amala eco akaramura yaragira cyahwa umubyo kuramya byona twino kuramya Allah subhanahu wa ta'ala umurebori munondeba konga kandi wabiri walidain ihsana waheza kurugari mukama ruhanga kurasaho kurabyaje abazire bawe rabyaje abazire bawe bebekana ngo abazire bawe abahereza kitinisa twareza je abazire bawe hereza abazire bawe kitinisa obase kugira ngo babase kukushemererwamo. Nyenda tugaruke tukurugwo mukahumuro ako turi muni tuzamu inshallah tubase
kweyongerayo na programu yitu. Subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sky TV irakari abantu. Buli lwa kabiri shaisha tukashahi naze kiro otaferwa programu yo muhinji no mulisa aha Sky TV. Kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwa kubasa kutunga entasya omu byo buhinji no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka. Hi, it's your boy Tashu G, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakureta kurunga program erimwe bikushemeza. Program numajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire, I'm a pro guy tinyanzire. Program eje mubinji, nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanyisha hino njero ho bwati, nonda kumaga kitaka ho bwati. Ebyo no program eje. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho rabena zaneha, H Commando, no love story. Byona tukwa tubireta mu program eje Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity waho kwa kutura no kwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ningecha kuza korera izoba. Kandi tukwa tubaretera favorite comedian orabena kushetsa. Ogo kubanza twine a fresh hit video zinzia kandi zibiri wa kabiri 100% Western music. Zibiri wa kashatu no woman crush Wednesday. And orwakana burizo bantu kwa tubaretera bweshongoro bwanyu butano okize kwata in the Western region. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi 1 ezo mwazi. Sky Television. Sky TV nanye ainenina omushiki wanyu bursande shamshanje zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata saruni. Hi, it's your boy Tashu G, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakureta kurunga program erimwe bikushemeza. Program numajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire, I'm a pro guy tinyanzire. Program eje mubinji, nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanyisha hino njero ho bwati, nonda kumaga kitaka ho bwati. Ebyo no program eje. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho rabena zaneha, H Commando, no love story. Byona tukwa tubireta mu program eje Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity waho kwa kutura no kwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ningecha kuza korera izoba. Kandi tukwa tubaretera favorite comedian orabena kushetsa. Ogo kubanza twine a fresh hit video zinzia kandi zibiri wa kabiri 100%
Western Music. Zebiri wakashatu ni Woman Crush Wednesday. And olwakanaburiza abantu kwati bayetera bweshongoro bwanyu butano obukize kukwata in the Western region. Don't miss Olwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi 1 ezo mwazi. Sky Television. Sky TV irakari abantu. Alhamdulillah ninkukurisa yo omukahumurako nanumbura ngo bwempubutu aturimo nitugubiza muna program yitu Islamic Hour Sky TV irakari abantu nitukwizusa ngo turiyaha program yo kurera ningashobo junanizibwa ubumuziro yine ahamana mbintu obyo yine kuba nokoraki kuba nokorera umwana wawe twareba haka engesho za haka tuna kusitama n'abana tukaganiraho mu program y'abanza ganirana n'abana bawe kikubase kugira ngo umwana yabasa kwega engesho yabasa kutunga emicwe ya haka ifko ninga ifix ninga ebinte bya haka enyetwaza mu ya haka Sky TV irakari abantu. Sky TV nanye ainenina omushiki wanyu bursande shamushanju zo mwihangwe yakabyona ebirungi byonka ahora yegere mishonerho eyembagerho decoration abagore nibarebeka bata saruni. Alhamdulillah ninkwizusa nti turiya program ninkukurisa yo mukarangako kanda kakande kugira ngo turiya program ayo busirama na Sky TV kubasa kwetegereza ningashi kuganira ukuje kiganiro cyo busirama mu runyakitara kiri kwicibwaho abarunyakitara dawa imama Yahya Masiko turimo tugenda mpora nitureba twatwarebire mukahumura kakandi twareba mungu twine bintu bitubino korera abana bitu oyihireho kushomesa ahaka form education ya haka ningashi tutware muna form informal education abana twino kuganira nabo twino kubaherezo bwire twino kuganira kuyamba bonko bwabo kurakurana umwana kega ari kwiha ahari wo mzire twine obujunanizibwa itwenka bazire kurekana ngo twabasa kushomesa abana tubatwara hishomero twina amashomero twara umwana umwishomero yakubasa kwega mu bintu bibiri reko umwana kumwegesa Qur'ani yonka ningashi kumwegesa by'urujungu byonka twara amashomero agakweturira gakora hihi haya amashomero gari kushomesaje umwana ari kubasa kwetegereza ubusiramu ni minji omuyanga ningo mu Western Uganda nkamina high school twine chomere ya ndohokera Uthman tikugira ngo nikikonka ngo at least eryaberere center college omwana nabasa kushoma urujungu ashome sciences agaraka ashomena naki na nedini ayitegereze ruhanga wenye amanyo busiramu bweye agire eki yagasira omusiramu okuba tushangira obuzibu ngo mwana kakushome dini yonka ushanga nyesa kare narebera muzigite abekizibu aha basiramu shanga naza kuba imamu ninga narwanira mizigiti kuba imamu narwanira biha taine kindi cyakubasa kwegasira konka kakubashomire bindi najye bwa imamu nagabo ntine kindi kwendamo ninga tine bwa mani wacha aba tutunge tukweta self reliance
ngo mwana banabasa kwemarira takudipendingira aha kanisa as poor as a church hine proverb y'abana bakukira kugira as a church mouse konka ngo embeba yo muzigiti ningashi kiteka aha muntu tukuturo muzigiti nitwenda tube twina abantu Uganda neyitengesa ningihanga ryitu ningashensi neyitenga abantu abine bintu biri twari umwana umashomero nkago agari kubasa kushomesa ebintu bibiri echo nikikuyamba ngo mwana nana abasa kushoma Qur'ani agari kashomena nombaza shoma mu Qur'ani arebe ndwara nizirugankahi umirire nayagar ko musayansi na hagar kashange ngo nane ebyo kuriya Allah subhanahu wa ta'ala cyo kureberaho mu Qur'ani eshura ya 8 aya 2 naza yo kati kukwereka ndumwana kako bashomere ibintu bibiri nagira okwetegereza je Allah nagira nti fali yanzuri li insan ala ta'amihi umwana wa Adam ninga shomuntu wena arebe ayetegereze je emere eyari kuza kurya ubwo ari izoba WHO netugira ngwendware nyingi niziruga omufood pyramid ninga she omirire yitu emere yitu ri kurya so ngo washome ibintu bibiri nibikuyamba hato kija pharmacology ningashi byo bushaho byo kore mibazi ushanga ngo emereje ituri kurya neba either no mubazi ningashi niwagikoze saje niguza kubombazi gwo kutambira kandi nebasa kuba obutwa twino kurondera mbazi wachetegereza umumere yori kuriya nebasa kumbaza naninzayo ndi kwereka omugasho gwo kushoma umwana ka kushoma ibintu bibiri now umwana twino kushomesa abana ahabwe nshonga nabi sallallahu alaihi wasallama natugambira katandika n'ikigambo cya nabi najangu talabul ilmu faridatu ala kulli muslimu wa muslimati n'obujunanizi bwabwitu itwabazire okurebekana ngo twashomesa umwana twamushomesa ebyensi at the same time ari kushoma nana ebya akhira ningashi edini akajetegereza n'obujunanizi bwawe iwe nko muzire okufayo yikirizo jware busha ikiriza okore kiri kwetengesa cyona kurebekana ngo mwana yabasa kushoma ensi yo nehinduka changes the fact of life ensi yo inukuhinduka whether iwe wahinduka bati wahinduka mu Qur'an Allah natugambira surati Ra'd ningashi eshura 13 aya ya 39 Allah natujang bada undu billahi minash shaitanir rajim yamuhu Allahu man yasha wa yathbit Allah yamuhu Allahu man yasha Allah nareta change Allah nahindura Allah nasanguraho Allah nareta mpinduka hinduka wa yathbit kandi kakuba yagiresire ajinyweza hati gwaba umurembo guri gwa aniroga gurugireho turiyo umurembo gwa digital ekikumanyisa ngo buri muntu wene nakosa smartphone buri muntu wene nakosa computer buri muntu wene nakosa omwana wawe rebekana ngo mu kihumuro nkeki wamwegesa computer omwana reka gire skill government ningashi government ya Uganda netwe hanangiza munonga ahari skilling ahakushomesa abana imirimo y'emikono reka umwana agire ikintu cyashoma agiye ikintu cyayega ahubwo kuba abantu nibajwara burizo buri muntu wena najwara ahabwa cyo umwana utakumwegesa ekiharani akabasa kwetungira ekiteitei akabasa kwetungira akatungira barumuna be yahaka abana amashomero today karucho amehindukire twara umwana n'obujunanizi bwawe okubasa kushomesa umwana nkoku Allah yakoziro gweye kuyahereze kwanga Adam echo kubanze kiyamukorire fa'allama Adam al-asma'a kullaha akashomesa Adam yamuhereza capacity yamukusobwonko kugira ngo abase kushomesa Allah subhanahu wa ta'ala natubuze mu surati Zumara neshura ya 39 eshura ya 39 omushorongo gwa mwenda aho ragataho Allah subhanahu wa ta'ala natugira inti hali yastawa alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna niba bitushomeraga ninga shintu cyakubihurikiriza bamwe
konka Allah natubuza akatekamo akabuzo mu Qur'an ngo hona mazima nibabasa kwinganingana aba bana abo twabasa kushomesa today iwo murebo uri kundeba umbana bo inumuka aba bana bo washomesa na naba bo tatwarahishomero nyesa mu myaka 20 mu myaka 30 mu myaka 80 nibabasa kwinganingana. Of course answer ni kwereka ngo tubakubasa kwinganingana, tubakubasa ahabwaci Allah subhanahu wa ta'ala wenyine nagaruka tugambira inti yarfa'u Allahu alladhina amanu wa utul ilma darajati. Allah wenyine natwereka ngo nakiruza ombitinisa nahereza be bitinisa abo abikiriza na nabo abamanyi, ningashi abari kurundo kumanya, ningashi abari kumanya, ningashi abashomi. Allah wenyine nabakirizo mbitinisa tino ko kugira ngo mwana wayanga kushomesa ngo nabasa kwija aha Sky TV analesa yine kinde kintu kiwamushomesa still nabayine kiyashoma tino ko kubasa kugira ngo umwana wawe naje kuba se MP ningashi umwebembezi wa Nyesa kare wahacanga atashomire ejo mbere rugireho eyo kugira ngo bugiga nibwo umugiga niwe ari kutegeka ubwo rizoba ni karamu tuyino bujunanizibwa obo kushomesa abana kiri haritwe abazire umucumureki kugira ebitwashomesa abana konka kandi tukafayo kora cyone kiri kwetengesa kurebekana ngo mwana wawe yabasa kushoma no bujunanizibwa obwitu nkabazire ahabwa nshonga ngo mwana kakubatashomire Nyesa kare nabe kizibu omusoso yate 1 ecyo kubanza naza kuba omushabirizi naza kuba bega ecyo ni kirungi nikikiraho kandi kirimo nikije cya kabiri ni kibi okuba bega abo kuba Nabi sallallahu alaihi wasallam akatujya ngo bega tayine jana omuntu uri kushabiriza emigishe yeye yona negenda hariyoriya ubu ari kushaba. That's why umuntu atari kushaba kanga kumuhereza umushabi we umuntu wijaka kwishira akakushaba muhereze no wakubatine ahabwe nshonga no tungo mugisha ubwo yakobe natunga. Now naza kuba umushabirizi kuteganisa abantu eco ni hakiriho ni yakiri muto konka kandi kiri ikurataho ngo yawe ubwo mukushabiriza naza kuba umushuma, naza kuba umushuma eco nacyo kiri hakiriho nikirungi aharye cyo kiri ikurataho ongayo byone kiri kubireta niki okushanga atari self reliant ngutakwemarira we wenyine tashomire wacetegereza abo kuba kushoma ni kuretera umuntu we wenyine yayemarira yarona takatekate of course obwongo bwete bukabasa mutwara umukuza kwiba obwe nyumaho NRM government ningashi ihanga government ekareta program ya UPE enyuma bw'abantu kujya ngo bakabatashomire munonga abinji bakabatashomire obushuma bukaburi gwinje munonga konka kurujyaho baretera za UPE na UCE okushoma na university hate hariho loan scheme okurekana ebe byona ihanganira igeze ngo kuri kubasika kurebekana ngo abantu babasa kushoma solution yo kushoma kihanganira igeze kukikora iwe nko muzira haka nice cyo uri munokora nabateka za UPE nabateka za UCE nabateka ho schemes zona haza universities ninga atashari ezo kushoma nabateka za bursaries zo kushoma ebitongo ni birugayo bikugeza kurwanisa ahabwaci niyo solution yo nkayo kurwanisa kushabiriza niyo solution yo kurwanisa obushuma ngukonka muheru yo bushuma nibubo bwisi obwisi nibuza kweyongera okuburwanisa obweri izoba iwe muzire wanu wenda kweyamba ngo Nyesa kari umwana wawe atakwita ahabwe kibanje cyoyini berekana ngo wamushomesa abana b'ingini barwanire bibanja ubweri izoba konke kikureta okuhindura twaturiya bo kuhindureje ogwo mucyo. Allah subhanahu wa ta'ala natugambira ngo tushomese natubuza ngo hali yastawila aama wal basir nibinganingana aba bari kukweza aba bashomireho aba bari kumanya al basir al aama wal basir aba batari kukweza aba batari kureba
nibinganingana ejo aya netumanyisa abahwerizeho nibaha nubwo ari kubasa kweshomera ebintu akabasa kubita plitinga akabicenga ahandi akabasa kubisaha abandi ningashi akabasa kubironda mu mugasho nico runye kitaradawa for example ngoko kora basheka barunye kitaradawa bari kushomesa nabana bashomire byo side zibiri shomiro rujungu bashomire uko bashomire none dine na Qur'an bakozereki bagishomire tutwara abana mu mashomero rwana kurebekana ngo umwana wawe wabasa muteko umishomero eri kubasa kumwegesa enanka ebintu bibiri akabasa kuba umuntu wo mugasho nyensa kare twakore ebyo nituza kuba twahikiriza obujunanizi bwa bwitu okushomesa noza kuba wasorovinga ebintu byingi aha mwana obujunanizi bwo bwakwineho ninga shibanje lyakwineho ahali yaumul qiyama ninga shomisho ga mukama ruhanga ninga shino mateka ga government naho wonko mwihanga nobo wakore kirungi kandi nangwana warugomagara genseji mpaha noba wasigaho izina erirungi سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسنجب غامكما ببنيوي قما أها سكاي تي في yakumira mutimbagano gumpaha nano kwisoro wakata nuru kwija umushaha nizo zimwe nituza kuba turi yaha turiganira aha Ubusilamu ni mugamba ki hadithi na Qur'ani nizigamba ki ruhanga nagamba ki omiturire y'abantu nico Sky TV cye kugezaho kukuhereza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sky TV irakari abantu.